estuviste en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo, poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otro. Veliki pozdrav, dragi naši. Dobrodošli na kanal Just Kate Bake i dobrodošli u novi video. Imali smo malu pauzu, ja sam malo bila i bolesna i pauzirali smo jer smo imali nekakva druženja sa prijateljima i vrijeme godišnjih odmora bilo i tako. Svi ste bili zabrinuti, dobijala sam puno poruka, poziva, komentara, hvala vam puno na brizi. Evo, dobro smo i nedostajali ste nam jako i sretni smo što smo opet s vama danas. Najprije da uputim jedan pozdrav. Veliki pozdrav za jednog divnog supruga i oca, Bojan Stankov iz Bavaništa u Vojvodini. Dragi Bojane, hvala što se družiš s nama. Najveća nam je čast kada dobijemo poruke da su cijele obitelji s nama i da nalazite puno zajedničkog vezano za način života, komunikacije, braka, odgoja djece, cijele te atmosfere obiteljske i emocije koja nas sve veže, te neke topline i bliskosti. I evo, nama je velika čast što tako neke divne obitelji ispunjene ljubavlju su dio ove naše obitelji. Šaljemo vam velike pozdrave i volite se i dalje i mi ćemo se i dalje družiti i biti ovdje s vama kao neki obiteljski prijatelji. Danas ću raditi jedan kolač koji je jako me ugodno iznenadio svojom teksturom i sasvim spontano je donio jedno rješenje na jedno vaše pitanje. Sjećam se, prije nekog vremena dobijem ja u poruku na Instagramu sliku nekog onako savršenog naravno kuglofa koji je kupljeni, zapakovani i sada gospođa mene pita kao, joj draga Kato, ja jako volim ta peciva koja su i dalje sočna, fina, lijepa. Bi li ti nama mogla osmisliti nekakav recept koji bi mogao ponuditi taj isti okus i teksturu? Ja sam onako mislim, pa ljudi, nisam čarobnjak. Kako da ja kreiram u kući nešto što je puno aditiva, puno stabilizatora, pojačivača okusa i naravno svih dodataka koji omoguće da jedan taj neki ili mramorni kolač ili kuglov koji kupimo u Lidlu i onako zapakovan ima tu neku trajnu sočnost, imate arome, a da je opet domaće i da nije štetno, a da je jednako fino. I mislila sam da je to nemoguća misija. Međutim, ovo ljeto sam napravila kuglov sa likerom od jaja. I kada sam ga kušala, pa onda i sutradan, prekosutra vam ne mogu reći jer nije dočekao prekosutra. Zahvaljujući svima nama. Kada sam ga i sutradan kušala, imao je jednako tu pjenastu, finu teksturu, imao je jednaku količinu sočnosti i rekla sam, aha, evo ga, sasvim slučajno smo došli do rješenja. Tako da danas ćemo raditi to tijesto koje je savršeno čak univerzalno. Moglo bi biti kore za tortu, moglo bi glumiti nekakav fini biskvit i podlogu za voćne kolače. Ima mafine, ne znam nija koliko sve, ne mogu više smisliti u koje bi ga sve svrhe mogla koristiti i na koje načine. Tako da evo, nadam se da će vam se svidjeti i još jednom moram zahvaliti svim mojim curama. Isto tako, prije nekog vremena sam se raspitivala na Instagramu čisto iz znatiželje gdje mogu kupiti liker od jaja da bi dobila. Pa je mogla sam skladište napuniti koliko ljudi je se javilo. Ja ću ti kupiti, ja ću ti poslati, ja sam u Njemačkoj, ja sam. Ljudi, hvala vam, mislim, vaša dobrota i plemenitost nema granica. Dugo sam pričala, poželjela sam vas se, sad je vrijeme da idemo na sastojke i na postupak. Jako je jednostavno. Treba će mi 5 cijelih jaja i njih ću sa jednim prstohvatom soli i 250 grama šećera u prahu u samostojećem mikseru lupati nekih 10 minuta da dobijem jako onako fino blijedu pjenastu tu konzistenciju. Ovdje imam 125 grama brašna, jedan prašak za pecivo, 125 grama gustina.
Znači sve na kraju kad se zbroji bude 250. Također 250 ml suncokretova ulja i 250 ml likera od jaja koje ću na kraju kada sve ovo spojim na izmjenice malo pomalo dodavati u taj biskvit. I ja ću ga peći u ove dvije forme. Jednu ćemo napraviti kao kalup jer sutra cure idu kod bake pa želimo da kao Crvenkapica ponesu baki kolačić. A tada će bi vuk. A ovdje ću u ovaj dio, pošto je sezona šljiva i šljive su domaće i prekrasne, mi smo bili u Bugojnu pa smo nabrali domaće šljive, ovdje ću jedan dio tijesta u ovu malu formu izliti i u njeg ću dodati šljive i tako ću dobiti 2 kolačića za čas. Evo ga, idemo na izradu. Tortolito no queda bien, bebé. Mejor de tus amigas diciendo que no ven. Esto sea duradero, que sea algo sincero. Que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Dakle, kada je smjesa ovako blijeda, jel možeš? Mogu. I fino pjenasta i čvrsta, dodat ću postupno gustin, brašno i prašak i onda opet na izmjenice ulje i liker. Momentos que siento reales. Yo lo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas hermosas. Posprejat ću lagano sprejom oba kalupa. Vi naravno ako pečete u nekom kalupu za torte ili možete pouljiti i malo posuti brašnom da se ne lijepi. A kakav je to sprej? Pa ovo je obični ulje u spreju. Aha. Ništa senzacionalno. I sada idem najprije zgodno mi je ovako da ih pečem u tepsiji oboje odjednom. To mi je super, to sam već uradila prošli put. Pečem ih na 160 stupnjeva. Ovisno sve od rerne, ali bez ventilatora i poprilično dugo. Nekih 60 minuta. Zapravo vidjet ćete čačkalicom. Kažem, ovisi sve koliko je ipak debeli sloj tog biskvita, tako da provjerite kada su pečeni, onako fino kada se zarumene. I to je to. Ali nekih od 40 do 60 minuta sigurno treba. U ovaj mali, kao što sam rekla, ću dodati ovako šljivice. I dobit ću odmah malo drugčiji okus i izgled. I mislim da će se ovaj biskvit baš svidjeti mamama i bakama. I didu Marku, pošto volim šljive. Slobodno dodajte vaniliju. Vanilin šećer. Sad će se moji koji znaju da sam ja vanilica čuditi gdje. Neću, neka. Volim da je sočan, neka. Iščuđavate gdje, ali ovaj liker od jaja dođe sa zrncima vanilije unutra, zato na izgled ovaj put nema vanilije, ali tu je negdje skrivena. Idemo ovo ispeći i onda se vidimo kada se ispeče i treba ćemo i poprilično vremena da se prohladi prije degustacije. I još nešto, uz ovo ćemo napraviti jednu super kavu sa likerom od jaja, tako da nemojte ni to propustiti pa ćemo sve skupa servirati. Pečeni su, pekla sam ih točno 60 minuta, provjerila štapićem za ražnjiće.
fino su pečeni, a unutra su još uvijek, sigurna sam, sočni. Sad slijedi najteži dio, a to je da se oni stvarno moraju fino prekriti krpicom i ostaviti da se dobro ohlade, bar prohlade. Ovaj sa šljivama bi čak mogao malo topalo, onako pa kugla sladoleda od vanilije. A znajući nas, to će biti... Sreća, sad Josip mora Anteu voziti stomatologu, tako da možda imamo nekih sat i pol vremena fore. Svojom vožnjom i dva. I onda ćemo kušati kavicu i ove naše kolačiće. Vidimo se onda. Da, vrijeme je da izvadimo kolačiće iz kalupa. Ajde, Josip se vrati od zubara. Da, ali nije Josip bio kod zubara. Najprije ću ovaj. Jao, vidiš šljiva. Sada kuglofić. Ovako to malo. Evo ga. I sada ću napraviti jedan preljev koji upravo stvara jedan zaštitni film koji sprječava da se to sve isuši. Na voćni neću stavljati jer tu su šljive, on je već sam po sebi dovoljno sočan, samo ću na bakin taman da se zasutra on ostane onako fin. Znači treba mi još dodatnih 100 ml likera i 200 g šećera u prahu koje ću sjediniti u glazuru i možete je prelijevati onako žlicom kao. Međutim, puno je bolje ovako uzeti jedan kist i kistom fino premazati kompletan kolačić tako da on cijeli nekako popije tu glazuru i ona mu čuva sočnost. Sad reci za liker, Kate, da mogu sami napraviti. Da, što se tiče likera, dobro, čula sam od ženskica da njega stvarno ima kupiti u svim ovim stranim lancima trgovina poput Lidla i slično, ali može se napraviti i kod kuće, tako da nije nikakav previše egzotičan sastojak, čak sam ja mislila da nije dostupan koliko je, pa su mi onda žene ukazale na to da ipak nije u pitanju nešto što se teško može nabaviti ili napraviti. Evo ga, idem sada prijeći ovaj ovdje kuglofić. Pogledaj kako je mekan. Sočan, oh my god. Šljiva, šljivić. Ovako sam u 2 čaše nalila negdje po 50 ml likera i sada ću kavu samo preko žlice lagano nalijevati preko. Valja će mi uspjeti, tako sam vidjela u jednom njemačkom videu. Haha, imamo slojeve. Yes. Koliko meni kava miriše da ja ne mogu nju polako, nego ja uvijek moram žuriti. Jedva čekam da je popijem. Evo ga. Na zdravlje. Marija kiše. Malo sam probala. Gore na vrh, naravno, šlag. Malo kakaa. Mene nema par videa i onda u jednom videu natrpam materijala za 3. Evo ga, dragi moji, sad ćemo mi ovo lagano degustirati.
Ovaj bakin neću otvarati, mislim da uvjerit ćete se i sami ako napravite koliko je sočan. Mi ćemo sad malo ovo poslikati za Instagram i onda se vraćamo i Josip kuša pa vam kaže svoju ocjenu. Idemo, hoćeš? Baš me zanima tvoja reakcija. A vidi kako su slojevi dobri, vidi. Dam go na kolač. Pa uzmi si. A Josip radi s kavom, on je struka. Ja sam struka. Vidi sada ovo. Kava s likerom. Trebalo bi biti dobro. Ne osjeti se puno alkohol, ili? Ili se meni čini? Probaj ti bolje znaš. Ono jedan kolač. Ja navalila na alkoholnu kavu. Kava mi je super. Ovaj sa šljivom je cijeli sočan, čekaj. Neke impliciraš s tim vjelicama. Živli? Doduše nije nam ništa novo, probali smo. Ovaj put mi je sa šljivama još bolji. Je. I evo kažem, ovaj kuglov se prvi može prerezati, popola, napuniti nekom vanilin slastičarskom kremom, dodati na njega voće. Ovo možete stvarno u bezbroj nekih vaših maštovitih varijanti raditi. Nadam se da vam se svidio receptić, nadam se da ste uživali u ponovnom druženju s vama. I evo, ukoliko vam je korisno ovo što ste danas vidjeli, dajte nam lajkić, pretplatite se ako još uvijek niste. Naravno, ovo podijelite s nekim vama dragim za koga smatrate da bi mu moglo biti korisno, rođak, prijatelj, prijateljica. A mi se vidimo dolje u komentarima i čitamo se naravno i družimo i na Instagramu i ocjena? 7,5. Pa to je, obzirom da nema mrve čokolade. Nije mrve čokolade, nego nisi odavno ništa pravila, pa mi uvelje. Josipe, nemoj biti zločest. Nisi kavu ocijenio. Nisam kavu ocijenio. Meni je kava 10. Ljudi, ljubimo vas, volimo vas i vidimo se. Puse! Ćao! Alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves